says ya ko parliament a wo ho ejada ho se dika wo say ya so e yo mampani John Dramani in say wo medi president so na so adwuma no eso na apafo no so esanti e wo se wo yi nkrofo e ka ne ho a wo mba be yi adwuma ye friend ministers ana say MPs ya wo mba be ka ne ho aboa no ma wo ma ye adwuma ne nansa na Oba betra city so say we MP na minister no e wo se yetoto wano e hwe wo background ba bia ko school a e ya afanyom atena tie konwom a wo no na wo bisa nsem bisa nyina na menim ne yekoba ya e ma MP ba ko wo sorry ye sebe Captain Smart say wo behave say krama na mpa so ye de camera ne to so a just say post for cry patano cry won ti a wo di japa atom e wo eye Parliament House mayenko omra microphone na esi ho na fa ye adwuma ma oman Ghana no o se ma se no penin toto penin saamo penin ala tankura penin sofin penin ofin MP4 ATM mumu be subject verb agreement and agree yani mo na nipa bi na de do ato abama ye respect akokora bi a wakọ atena brochire abo ne bra akosua brofo atua bibia engineer ene waba fi abetena do se opese na bra boko yie wakodi line wato abama young man se mana bra bomu nye ne fe wona ohun ne se obetimi aboa no onka se kokonto kwa wo parliament na no ne be settle wo scores na opegya de Mese dakro na obi di sabi jimi sa abosu akofa table bi na oto na abo obi trim na wawu because the amoye na sa na ekeka ko nyansa bi ani wo mutrim o I'm saying it in plain language. I don't care what happens to me. Look, these people nyansa bi ani obi atrim ho kade police ni kura pataw we uniform won't respect the uniform. That is your seat out. You've broken your seat, so go. I'm not to them, and that's why.
Tomorrow, this place might not be ready for the exercise to continue because in the process of that what you're doing, shame! It's a shame on you! Shame! This exercise is not going Look at that. Look at that. Look at that. I'm not to them, and that's why papa mpanifo a eyi mo hie mo bie ni wo ya akwala won captain kan wo si wo bie ni wo ya akwala wo ha ye be ka se we di wo ya akwala mpanifo ni mo na ye na nkwala no ejejanchen ehwe mo we nyina asa na mo de anim guase kakra ebre eye John Dramani Mahama ba ko na wo so na okunta kwa isi na konwa na bunti wo nya konwa bi antena so wo parliament hobium nti yapam no ani seat no ebu nti wo mba bium woni seat biu ti so de koma carpenter na obobo man na ye hwe se wo ba ye beje na akwantwa na mbeso da wie akra na mu odin